Yan ano tu apa ratulan na bate oto alay miroko sa ba. Ya, mari mau pemilihan. Apalagi bualangan nyaman Adam nyaman dan kaya maridang gugarat indah indah nak mengagukan bak mengorena tanda dinaralangan pulang di badua buang di dalam tandu ialah di bak buangi sandaran tanda lari bak golaki sanda birikna
babu tetap solo atau tiupa ulun nasalo galua dulu kalau pikulan lepai di paritika binagalambe raba dalam aku kami dia timbun bagan engkararatu alimi po kami datu mi poli sering bisa bukan hidup lagi Batangan saya nggak ada dalam dalam di dali aduan di tangan dengar saya nggak sih sebang lebih pada sulit pilih budak pulang arah angkup dan boy lembu bumerang dau di bala gayan duku berandalangan apa sambungan buduku dumai teruan beribu terus berubah atau berlalu dari para masangin dan balan dalati apa di tadi di kuran pada di babangan apa tondok naben dan paling kita lagi tak ada tunang dan bisa kita pula diambil kena pembukaan tebu badar lagu lambi papasak na dedong lagu dedek patemai tamuanna garampau maksong gobisara lagu kuya dedong audio randal lagi kala itu dado delian nuran dedong mano kau nara erandi lagi itu lembur itu enda atau di batara tanah rampau dedongo diorang dan nalangi iu manga malingi ikomani me kutanami boleh dedongo diorang dan langi neusik mene kutintang kalak mi karambau masong gobisara dia boleh lemburang kumura Inde makan ni randang na lagi umpama dalam banan lagi pulang banan apa berali ayah nenek nenderang na dodono kapuangan tak tidak buang tutu membata bagi tangan lagi kedua kumua sampai ko sampai na bulan tumanan parian pada dinda pariyama nalang di boleh sampai na bulan naretek di boleh tumanang parian na pariyama anna pengurangan di boleh temai untuk na pura-pura kumpulan banan di temai rede datasi itu nenek di boleh sadio dio namai nenek saun tangai lalanda Nendembe ni boleh di kapadang anda Tudembe boleh lanteli dan lilinda Ibu mangka ditarik Mentama mi boleh pangalak taman Tudembe dama kurai madapa Sudah marah pun mi boleh terung mak buruan kerambau mak songgo disara Mekutana mi boleh terung Dedek dah terung langam todolo gabungan tergumua Apa-apa mau lagi padobang di kolong lagi boleh duk lagi botaman di baroko Bibadi iya deh dosan kapangan na gumua galang-galang landi saloso salemberan landi awan iya lamu padobang di golong lamu podaman di baroko hulun nareu daute kulit na padang iya mo nana padobang di golong nenek mi boleh mabatiran de nenek da derong sumenak mak raguan ni boleh temai karambau mak songgo bisara apa belan nasi basaya nenek na derong na nenek da pengambulang kumura iya bin dari sapi itu anak dar iya bin dari supi temai itu nak durian na temai derong mak buluan karambau na mak songgo bisara dan pibatiran sangka tunanna mati dan danda panele belikan namanya satu kunua yang nadiorap pe madallona dan dampi kape malarang batu di gende mak raradallu ya damna dolona di sana barikan pesunda temai rape madallu ya nadi nampe puang lalangan piagalan tunasang lante gajah dan tanda balanya besusi lante mak lante demo lante gula atau marasang na disuk begitu riang na di ala temai batik ni temai karambau basok gua bisara
lagu kepada ratu sangke deran sama sak busa tiang karan nene bisa dia namai nene saun tangga hilalanda tutum me boleh di kapadanganda to dia mau padang di majede lilik da padang di sawito to dia mau padang di bintrang menta mami boleh padang dian regang matolo padang dian geraja di gente dan dogo mak dua bunti kita dogo pemuda padang dian geraja tungka saganda apa belanda mengkailinge moya le pengambulang manoga moya pandan matarikal le bubua terong manoga lalendo tama taranam pasa di pamanda tunturenge na mengkailing lalendo tama le pengambulang belanda pasa pandan matarik Allah la tudut pasa edong lana garatu nenne di pole sadio dio namai nenne bilang santang ngailalanda tutup me boleh tamatana nambasa di pamanda burung renggenda bilang tamuan di babun bintana saririnda unggaraga di boleh sangke derang inde tuna aturi yang nato di tonggo inde pada di batira sangka lante ma'alla do demo lante kula di berande rulangal langan nulan dalalat di dedong mak bulu alu karang bau mak songgo bisara dedong di gente bat di senda sudah bergerak di sana tinggi rekori sebalak naik dari paduro-duro demam akad tangan asande menaruh oleh pemerintah pada tinggu tampen nama naga banua natara naga pa balla balas sudi jente paduro demaguna lagu kenal depa pasak daterong lagu tempe pada baikan tempe naga rambau
Ya mati balian nasale ko nabo nga ngaya toto di jo tapo pingguri. Ya. Jolo bangan nito lananin na lendute dong ya pada pasir ukoy. Ya tombi uyung pangapi jo toto inan nanina. Oleh palati ngoban. Yo dari aku si teruna jadi sorong lah to paling sholat deh apa langsung batar itu mana ya.
Yo, udah tolong minta urut itu dia. Mata lu. Pokoknya siapa mulu pokoknya satu sarang pokoknya sering dia pokoknya saya terorita pokoknya kabar ini sama tanah pokoknya kabar ini sama kita pokoknya soalnya pokoknya tua pandita pokoknya siapa kabar pokoknya Pak Koramil pokoknya saya pokoknya saya mau pokoknya saya sarung pokoknya saya kemudian pokoknya saya mau bering ada umpan pokoknya saya mau limba dengan pokoknya saya sibuk pokoknya protokol pokoknya tunggu suti pokoknya tunggu dekorasi Bapak Hari bayi minta suruh Ami iya toh si pasungguh-sungguh tuh pemiluan datang di anu ki oh pemiluan itu bawa ya tempo nila tempo kamu minasun na yo te na para bisa di loro tuh namane oh tuh nyomel kete Daripada ya.